Di sabula bra. Sabula tal tu meza na bulan go karo sabula kawal di singa. Abula tal meza na bulan go kemani. Sa karo sabula kawal ni singa ni kwa. Tama na kina be punches na crackers na yalan di tiko. Ana budi kira to budi tiko rawa bikin na be bulan go di tiko. Enan ren ngamu di ko. For moments was sharing. Right. Another morning na itokani. Bingo. Engon de besi kakai. Ko ni bila be kuni le kada ni sanga ndo wale simai na kabi den dai be kando na makatuna programu. Nindende kama de ngona be kabi kabadi ni bila tele be kuni. Na sigo bila ni ko bisa na bulan lamani ndo baki. Tiri karo na bulan lamani ndo baki. Oh no. Na wale wasu sa na wale un Alex. Ali kena panu ni bita to be kete kete sarra bito ko ni no bito ni salan rew ni bolo bilaka. Ni bolo bilaka kana non tani sebo to mai. Spell tani. Spell alert. Alright. Tu mana kena spell kena dictionary. Ni bito ko ni do sor mai ka bitu na rongo. Asora di raya kitu ara masa mata tu itu tu bata ber tu belaka ni buto na banua. Na bogo bilaka dai dai. Bangale tena panu ni bilaka leo bitu ni ker sarra maram tina aba butan tongkor na ba ka bi na bi bol ker sarra sa bangale tena panu ni bilaka leo bikum to na ilala do bisma tul tongkor me kreset sebulo ni kenum do ilala na boku ni androngi sa bangale tena panu ni bilaka leo ana boku do bisma tena der gamad mo ni malo sawate mengaram tiki na regito na ngani buli ka sabandi tiki kina na national playoffs kana elimination not zone na be korni leso era laki bengati tiko ana buku di katolo ni tutungo nangarabi tiko maingani lau pak mai sabu-sabu Holy Cross College right under 15 and a third playoff Rono Sotekina na mata team ni Holy Cross College versus Lesino Secondary School and under 16 St. Bede's College versus Lelin Memorial School and a third playoff style nga under 17 third playoff Batirikama College versus Marist Brothers High School lakor mo bibi may lambasa okay under 19 third playoffs Rono Sotekina na mata team ni Mayna Novato Secondary School kay na Queen Victoria School okay na under 18 elimination 1 Sotekin Sri Guru Nanak Khalsa College versus Ratu Nabula College karuan ni elimination under 18 Navatu Secondary School versus Ra High School tuluke ano ni binda kala bigam ni katsara na ngani bulo ni na sa tabatik na national playoff in elimination love zone ali digo imo mo lakon buli ali ro tuluke okoya top 4 okoya na maingito isuba Rono Sotekin na bandua and a Southern Zone Suba Grammar School talaga may nabuli ko ngo sabi biso mo na kina wala maingo anda 18 and mga take na kon na bane wasi duinduy north south eastern western era wala may kina bana team sana kami mga na elimination may elimination na ba may nabuli ko top may kina na kuribul na Navato Secondary School ngona anda 18 karu may kina Khalsa Siri Khalsa Guru Nanak College may lambasa to na daru may kona katol may kina Holy Cross may tabi uni ka ba may kina Ratu Luque Secondary School ngo ito nang gito namaki or to nabuni kuribul to nang gito ay nganilaw o Ratu Luque nang dito ko may nabisi ko tume bona layo ni buno ni begra rosot ti wata kena mati ni Suba Krema School wala mo sana sa takina layon iro sa takina layon endo na nawinin do na Lucy dila na lalo ko ko sila talaga lalo ko mera lalo na ibalo ko ningo isi butu itu ku mata ninda buitu kina lo maniti kina wato na wenun kina kornibuli isi buninga una membombasi kana kami kina na tim ni kornibuli na Ratu Luque Secondary School membolan dia mekin na mata ni tili kawalu mata ngani amba kina to boleh atau buang kana me na kina dina na kina mata la kina mata walu to sada di mai ari ke menimbang kita Baro utaro menimbang kita gitu na tim ni Ratu Luque ya kay mamelelay sa nanguna ya naman naman itutu ko ya ruan itu Asa na rin mga dua. Iya. Oleh benar habet awing so on first. Sadi na. Tararo na itu yang tahu nuna. Ya watu ya kene lako na ngola lingito. Ngo na ngor meto yung tekina na secondary school la ko Ratu Luque 2002. Se junior may kina o te tala mo ba ni na wala kena matay wala to ndur mata ken na vale sile singa silboli na turanga maramang kasibuli or turang dari bito ko ni bulioti may bonua ena kena sangaya ngo itu ni bengo be keman kamla ayu ko ika nang gitu sarang gitu iyo maruta ki be keman ke kira ka man nga may gangas
si main ruka ndo tunataka Asa. ulebu. Beke mami nimbau tala beta ke mai na bandu amena mbozon. Kambau le kaba mai na northern zone. Na kena sasangata gitu na mai na gitu berlebihan. So tabat kena matim ni gram ko kemsa bitalo abi sulit beke bena buloti. Koribur ratulu ke secondary school. Wanu ko koloni ralu na kena sangai beli toko ni. Na nanda mata timi. Non rake mati gori na pul makawe rewai. Wanu tinu esele. Esa na to tikina gorbo. Wisuri tibe kimun. Wisuri tala beke mun raw. No le tamala tala tungana tutu ni wainu. Na sudah ni wainu tali na wala tatu meke na kena ngona. Pultawa. Iya, kaya na muna ni bengkalan. Era le bengkalan tu kita bang ni ke sana. Dina Sara. Nene nama dewi. Kalau mina ke punches. Snack Crackers for moments worth sharing. At Communications Fiji Limited, we are more than just radio. We are Fiji and the Pacific's largest and most dynamic media group, reaching people wherever they are, however they connect. We connect daily with over 3.77 million listeners across the region. Let's create something amazing together. On air, online, on the streets, on stage, Communications Fiji Limited is where connection happens. With innovation, reach, and creativity, we are the complete media partner for your business. Ya teman kita lekor ni masing-masing dan ngamadhian wen na ikabi na kay dindai ni tagni marto kita kana garabita bidindui endo din garabutu na ikabi na kay dindai na may kana may zabatu endo tala sing ni garabita bi bagadaka ikabi kat sarang kanto ni foto to kang may na bi toli leso ano ngol leso vali sama to may ni tagni marto tu na bito kani enom ni salika ka mura ki VTFM 92.2 FM bagatala kina mon liba ikabi nando matabul tu may na Facebook page kana YouTube channel Punches Snack Crackers for moments worth sharing. Mata yung na may alam dere kina na Nira. Sabi ko ni sot-sot ni skip cup ko may bantu kan mati tim ni watu kaula. Alright. Na kay tul sa ngul kalima ru sa ngul kabang na kay nanwa. Marutake na sana orang-orang miong bula bela kana kena ligri bengkara. Iya. Na sana orang-orang membuat ni na rembu itu na kena roti. Bukan tua. Na kani beitang lo bakar rimbang mal-mal ta itu no lebih itu na kena lambe men kono mati mika bab ni na walu kena be ya orang awu. Abis ini limbo mau kira-kira mata ubali beo kari mata iwan ni mata timnya sana orang ratot tak ti kira mata tim ni losen right kalau dukai na kaun robene singna no abe pala na na bisa ngambil kira mata timnya sawa mata kira mata tim ya marah kortuang kangane singna no bukan ini bila abe kim ni kadar kena o ya sawa wat kira bosa anda 20 oda kaun robe kema kuata Rogaliti. Arona daliti kina ya timileu novela na bat kena mata timi ni asana watu orang-orang. Gondorna venga timila era mazor tingon na kena mata iwalu en wata-wata ni bonua championship karang gitu tikina la singena noa. Oh, no selentel nga sa dito kay Peter Namba kaya sa Betalmingo. Right. Ya, dapat ni na kabir kay totok talaga na bito ko ni. Ura dito kan na enduay live to kumayan nararanan no. Loro ini lebu sarer video. Lebu era sar tiga na sige halo. Ano mo ni live mo sa? Isa la video. Video to kumayan sige halo. Video to ko na ngul sa wini kina na mata dimi. Gila mir to ko na grandstand. Iya ni tamba. Grandstand. Kaya na ko ni lebu sarer to dito ko ni. Erti ko mo mikir, "Auro mo dito ko may pana." Namagasal siya gitu. Oh, ti ko may pana malasay tira ko. Magasal mo siya. Siya na mo sombi tubo na ba na nangon ba libu na ba ka tubo na ndu bitol nun sa na ba ndu re ko kin na mo na. Oy, araw nga ni Ha? Siya na mo ba ndu den desra ba biya we den na mo. Kan ba na murabi ko na tambo ko dito me, na murabi ay pa tu. Kona ita anggo bikum ni nabi kan kona itam ko rugat siya sa libu na mo libu na mo na ay na ka kere. Saro mo na ni buli tu. Mo tu ko na ka mela kana ke mo itam ba mo mo tu mo into talaban. Ana ai na ngono. Yes ni AI ya. Siya na AI au tu kunti ni ko. Kamu na mo ni? Ha? Iya kira mo ni. Of mo ko ni. Sing na tulo ko ni ko sira ni mo. Kan mo le ko na itambe ya. Ya ka tu. Ai na itambe. Ya ka tu. Ai na itambe. Ya, mari bilang berto na nonda ko nila kikere sa rabi to ko ni bulan na kami be sa dinda mo botan nindo na. Ta sabi so to mo malo na
laki. Ando total ngamen talaga tino rabuli. Tos tu kanang gitu berna lubenta. Tos tu kanang to konir tu na mata timini ya veterano berna lubenta. Ena be korni buli. Berna kay ko sa tu na korni buli na Lelin Memorial School. Anda wasi-wasi mana Eastern Zone Lelin. O RKS, QBS, wati kay St. John's Rawali, arto gambe may na sa Sabangaraya na kuribuli ng Bapro, o Zubu, o Rahay, wati kay na kuribuli mbao. Ito tira kuribuli gambe may na sa Sabangaraya, arto na bula. Arto na bula, na wasi-wasi ko na deba, arto gambe may kino na Subagrama, o na Sinu, o RSMS, wati kay na kuribuli na Maris, kami na huli, korto na baya, o Nabatu, o Kalsa College, Gurnanak, Botal nga kinabiya Roto na darbo ni Holy Cross kaya ratulo ke. Pwede nila pero darbo na tirkawalu kinabi bata-bata na baby na anda 14. Isa di na na baby na anda 14 pambotan ili weekend na to kun sa ting mga lebu. Lem na ngone musiketa na bulto ni bababo na kine wale lingito na non robito ko ni na bulioti. Era ndo ba mini sarang bale tali nga na tirkawal sulit tu no bale lebu. Tirkalima, tirkaulu, tirkaulu. Dream team, kaya makasih dari Indro Kabado. Hindi na to kong gori. Iya, bikin bikin sarwe kan dari tuk tuk bikin na may kan kajili na Italian dono kanda. En singay na no ngwa tikin dono padalka. En ngunsel may kiasi. Go may nabosa, may lutukin na kiri en dono mbamba, may kajibikin na bulin dono kanda. Karta gitu se erto se durmi bitu kana kena buat apa limbula. Kira itu kan nanda ganggar ni nanda bakulori, nung ganggar nanda bakulori. Mana numi kalau nanda bola lepas India bakata lagi nanda bimbi nanda bakaruta katika nanda bola na bengo na to bakasara. Ongono na mga modelo na bito ko na punjas. Snack crackers for moments worth sharing. Bahkan ini binabi kami kan dari bito ko na kami ninde nga modelo uti ni waswase na singa binani ko na Singa City. Iya. Na kami na singa. Masubul kawalu. Wana na bu bahkan ini binabi kami na kata baru mi bata portal tu na bulong ko na kena itu betul sa kote ma. Right. Bote na kena be ngo eso sa kote na kena garabi ali ba malu kakuan yo lomo da basibia. Kakuan ni ko lemuna kau be na yaka. Na raw ni ba ko be ko na tayo mate na raw tan li ba ko be ko na wan rambalabu sa daw ko no ni wai na lemuni ka na ba sa mata na tubukin ng dalani tata ni mata na sini don dondo sa pasaranga na bikarta. Iya, jelas iya na. ba yan mula. Sa daw ni na bitan lota na kango kakuwa talinga ni umbuta tu na kakene ka Kani on dene tu ngalak na museum iyo kakene me na babo. Sinten tu me da Wasibia. Kam. Iya, Me da wasibia. Right. Kita da wasibia na kakene na kan di baka ko be kendara lenga. Bimbi kina. Na nonda dongangaraw na nonda bula na be ngata da. Darana di ko na wili ni HIV na nanda benua itu besar ti ko izake kreto ken nanda ganggar rauni na bebekani singa itu minta ti ko nanda ganggar rauni singa to minta rabi weli taka balatangol na itu kutuku ambimbi bekanda ana wasa pasifik ko bitin dondo itu na kan wili balatana na pasifik to kan na baka ngataki na be wisi taki ni zula dondo na betal no bimbi na be ulta bimbi bango dondo mesa ya to ti kan la nanda bubal tapi ban retitiko retiko na itambang na nanda la manibali dondo men tapi baka retitiko na bika ko tamay na wenga ni beba kamatili taki kina no rembula siapa na bali full tu yo partner iyo ngorel nga niko sandi na nga no partner tu nga bak saya to asal lutu na kena wili iyo nena toto me langgarau di full yo partner di na tiko ro na tiko bata na mbula urong lo kaya kasana do ko tulo wa mataw na Di na sa. Wala na tanto kami nung kaya tem saraway lewon beka bula bela kaya na bumali men tuwa si matuming ko na puno lewo ste terelia na kaya lo mari tauni lo mari bikau ko tata kaya na do no bembara men puno lewo ste lo bebi tira sa matuming kina right so na beta mana ni duisora beti moli sora buti apolo sora ben karabi na puno ni sele manuman da ba ni na wale ni semati kaya tunande na kamole na bitefem kau tama-tama na kena yalo ni loloma meta sutabi keda batu tunandring mata-mata Lagu na talaga bitur nga tau Cebu itu turu na Bonoli New South Wales sem to mena kabi na kay dede but kirto na bitilani arto ti kongo imoni koso kena buvale bani di binaka na bale na kena don digita itu mena VTFM mena via kapito to sa Kamu ya di tinggal mata-mata may lolombo. obiti ko nandraki nga oso tamo ko mena nume sa city tala nga oso ko biliame si bilimon iya na so tabi buat tahu tuh dari mana tuh bakal lagi malu main mata-mata di rumah orang ya mana nang raki may western ano mo lagi bingka lagi bikin na Totoo ka ba wadi di lebih sa to ikaw anti mata singa. iya bisa kali
Sana ini dala lesson namin mo na kabi. Mamu na ko tunay. Sa sa mata-mata may ka madalit tembang ngilil tuna singa. Totoo ba ito na rin may Bala man gitu. totoo ba ito na Dari dito? bito ko ni. Tamanios na raramin ba? Iyo sa manir to tarangan nagaga na matitim ni wartas. Totoo ba ito to matani maker to na tim ni wartas. Ahora nanti kung na media may Australia arto siya takar na tiko na wilwili lebon ni leni bon war la kisi to ko nirto na nada mata timi ni lewa and muni final lang garabian na Four Stadium memba eto buti kina pa birim na kat nagito ko di bango o biti sando tinga na non na support ka na rakabian na non do benua Iksambong gitar kami yun mo. Magandua. se to primary school nga. Primary school nga men gitu tuh kan kor di mo. Siya, nandito Nah, kami. ya, siya nga. Ngawali tingnan mo kay bago ko tay tumay. Nandito merasang gitu. Kala men gitu na marama. Yes, iksambong gitar kami yun. Siya nga. Siya, netball nga. Oh, netball nga. Paleta. Siya natan, betul ko nung ko sa baka pa na soka. Ni ko sa wintanan nandang la. O ko e buli mela kena korni buli. E na master na kena Au siya ni siya nga. Au siya ni gitu soko ya. Udah taruh mah ya. Bena Gitu sa netball dunia nga. bene primary school. Ini orang di belur kapan? Itu kita buka buku ko belum. Punches na crackers moments worth sharing dalam bibla ketika may punches na buku dari betul per tu bikenta and nabi ngau na todo ko sar ay kita lang gitu sar may nabi kina ay. Ano ni bina bikin niket sar na kanta di sembol to may. Esa bisa ko nga ba? Sino ko ni sama? Oh ya. Sa ka mo tunga men hotel mata. Ya kami tahu na punches. Snack crackers. Moments. Demes. Alam mo to